Kei hea te ara tia, hei takahitanga atu mā te hunga, he mate peti tō rātou. Koera te pātai I whiua ki te hui ātau a ngā rātonga hauora I tū ki motu pōhua I te Waipounamu. He tiro hānai ki te aukati I ēnei momo mahi ki waina I ana I Māori. Hei ārai atu I tēnei mate I wainganui o tātou whānau, o tātou hapu, o tātou iwi, puta no te motune. Nā te uepu nā kite o te mā taurana ki Murihiku te reo karanga, kia hui mai nā rātona hauara ki te marae o te rau aroha ki motu pōhue. Ki te tino hānai ki te whakatika I nā mahi peti, he waina I te iwi Māori. Ka peka mai nei hoki te hunga manukura, o roto hoki tēnei tuahuatanga o te piti pōraru. Nā reira, ka kawea mai hoki rātou katoa ngā tino mātauranga. Kei runga noa atu nā ta taurana piti a te iwi Māori, ko tā rātou ka tīmata I nā taiohi, o reira ko te aronga tuatahi ki a rātou. Kāori e tino rangona nā rangatahi, nā whakaroa ngā rangatahi. He āhua ngaro rātou I roto I ngā mahere rautaki mō te mahi peti, whakatika mahi peti. Ko nā take moni kei te maharahara tia anō hoki, mena kei te whakapaua nā moni kai ki runga I rā mihini peti. Nō reira he harikoa te haukaina o motu pōhue, kua haere tawhiti mai ēnei ki te kauhau ki te iwi nō konei. So that they can feed it out into those communities and try and rectify some of these problems through gambling that affect a lot of different families. Hei a pōpō te rā whakamutuna tuai te hui ki konei, rā pāra tāwhai te karere.